Chanchin thakla khom amasana thupite nongthomam biren aniwei na Chief Minister ding in Governor la gane sanin kitim na anei saktai chule TH Biswajit Govindas Konthojam Yumnam Kim Chan chule NPF Legislature Wing Leader Awangbo New Maitele Cabinet Minister ding in kitim na nei alahi Imphal East District Hope Songo Bamon Leikai Hari Khagok Makhong apat kumsom ni lekhat ding vela upa numei naupang ning thojam lan thoi bi jo mei thala kapin ala thatoi hi Vahui TV Vaiphei News and Tutezo Sening Doikim in Sibai ko hunbukhi Chanchin akim zon ala en khom hitiu Somnani wei channa Manipur State Assembly kitel pina agol zona changtu ningthombam viren in ani wei channa ding in Manipur Chief Minister ding in Governor la ganesan in kithutim sakna alatai chule Cabinet Minister ding in TH Biswajit Yumnam Kim Chan Govindas Konthojam nemcha kip gen chule NPF Legislature Wing Leader Awangbo New Maiten le kitim na alaw hi Kitim na lag hona chun BJP and National Leader JP Nada Rajya Sabha a member Ningtho Sana Jawbalei Shemba Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma Tripura a Chief Minister Biplab Kumar Deb BJP Manipur Pradesh President A Sharda Assam Minister Ashok Singhal Nagaland Deputy Chief Minister Y Patton Manipur Chief Minister Louis Okram Ibobi MLA Te Chule Igama Milin Milal Official Ten De Awop Theo hi Z kitim na hun mat zonung achun Chief Minister and Birin in agena somlani wei channa Manipur State Assembly kitel pina BJP in absolute majority ki muhi Prime Minister Narendra Modi puma center mopotu ten cholawa asepgawa hi BJP sarkar thak hin mi hak salemigen theite gam hi zeka the kham khamat na ki sem goding hi Z ading hin chol gim umlawa igam adinga munchom chomana sepna bangjat hemle kilading hi zibebi hilau in drug to kisaya mun zosi hin sukbeiding le galgu bol mi te to ke kala boina umjingte hile sukven hi nadinga pandading ka hi tin Chief Minister and Birin in again be hi matters of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor affection or ill and consistently discharge my duties as a minister for the state of Manipur in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. As the minister for the state of Manipur, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Of the oath in accordance with the Constitution and the law without fear or favor. Aina lingliba Bharat ki Samvidhan bu na thajagani amasung madu ngang sutkani Bharat ki apunba asoba sakti bu ngapani amasung aina amasung Samvidhan ki masung na misang sangan naidana akiba sabjangana tuga fatwa wakal yaudana nipun pudulakta asumba tawgani Chief Minister ki nathau pangkokpada sangba natragadi kanaguma misak natraga misak sinda aptheng nana natraga Government's first task will be anti-free corruption state. Try to wipe out, watch out any kind of drug-related matter from the state. Imphal East District Hope Songo Bamon Leikai Hari Khagok Makhong apat kumsom ni lekhat ding vela upa numei naw pang ning thojam lan thoibi apamin ning thojam mani yangang pokpi chekon chun mei thala kapin ala thathi zi thu hi lan thoibi pin napa en mani in agena kachanu hi tu tha tarik gupni apat na ki hetala ohi ama ki het pi khat porompat ahongei leirak apat ashok khangembam kiti khat to pot khoma hi ti thu aki hedok tai ahi wangin amaute ni ki kala kizam tai ti thu in ki phondo na wang ahung lo ahi khonunga police a complaint bol nunga posalpa in sungmi te hong in ki hona ka nei thebe po hi ki ho zonung in kachanu to ashok khangembam taksan na zika kachanu to akikal thu uboina umlo hi danti in agreement khaji dingti a kigen zinglai achu ashok khangembam pin na pa in kin kho khat ka nei hi tin apot mang hi zi zonung achun ki het to na bang ma tapoi takachun zani zan khang
Dak som le ni tong vel achun achanu chu achalpa nga meithal ki kapin chule tol that tu nge chule police te khuta surrender aki bol tai din police te chun thu ahung tu to hi ji chung chang thu hin tol that tu pa hin kidnap bol nunga ama in sungmi te to ki tho in ei thapi ko hi tin gin mo hi tin lan thoi bi pin na pa en money in again be hi Asagi Pauhala Community Police Station the Hainare, Adu Moko, Janaba Karlin of the Gi Ain Hare, Pare, Agisani Pigeon Masani and Sien Boitagadi, Agisani Pije, Tinbiro, or Halaman Lapiro, Pauhado Piro, Aduga Kogi Maitegi Sanabi, a local Pabuero, Luhombo, any Imunian of a Potuda, Agisaji Tazaragam, Adu Lapiro, Harakanda, which Adu di Pare, Adumayanaraji, and Oko Igrimelamas Waitonaraji, Igrimen Gimbaronjina, Agisani Pis the open neighbor talked about. Karimata Imungi member Matana, Egisanubi open never told the Madugi diet, Mapa in a responsibility lonely Haidana, dropped or Z Haidana Makogi Laminaba Makogi Makura am the draft oveni, Aduga Soitorum Dimatamda, I jump the Salugi Amtuna Lake, Aduga police station the lake, Natragan, Agijum the Laga, Nangin among the Soitor Haraga, Sakibegi, Adum Pau Pano Pangana Sulak Lakidre, Pau Habisu Lakidre, Quina Pau Shemus Pangre, Aduga Narang. Pungbaro Giswaida Agisani Pije Numenica Hale Hadana Maupuri Nupa Asuari Nupasina Numenica Harpen Hadana Associate Police and the cylinder tower and the minor Paujila. And when the signal is Isani Pije Nam the Moon kidnap Toroga, Yung Manung Manarakanda, Masana Pije Purga, Mama passing Zobalogadi, so in Hydro and Pakapati Lotunari Munu Tunor Isani Pije, like with them to when Hatoponi Numenica Nupazi Kogi Porumpat Ahonga with Babina Clinici Hodokia Balambigan. Lan thoibi thattu zika lungoi loe sangna in bamon lekai hari khagi makhong ami piten zani zana ala chokhomo hi zi mona chun tu chung kitel pina ading ya school assembly constituency apading JDU ala ding th brinda in agena zi chung chang thu hi law and order and call to agency and crime prevent abol lo zi ko zigol thil hitung a hi dikta kachu ngamwai hom tu te hi aveku Kitutok taka law and order agency ten aboling dolo abolo ziku zigol thil hitung ahi zihi asungu thil phalo tak khat kida tak thila hiti again be hi case police na su habijabi to na lamphang to investigate to ga koina culprit si masang mayum dagi tang truk dagi masa khaga tang kunga ma thoida sina phangba sibu mayum da su pi mayum da su haido ko su la amde masan pa na pi du pura la e hai tar ga di ko gi sana bigi matung na pi mayum da haido pa la ka da bane anu haido ko su la ta mo da pi si phara ga tham ga si ga hatu ga masagi mayum da mana lai yu da hatu ga thador pa sibu kai da manipuri masi lai ko gi sana role si da karam tangkap ta sumaina thok pa si yaw ga ya na masi pai gi akan ba kan pi ga da bane sera pi ga da bane ba miyam si dai ko na tambi ga da ba si pi si sumaina fly way na sina ra kan pa gi la da tu ra ga pa si line na thu di ha ba si ya di ha ba si ko na khangan ma thu e si pai gi pang da ba pa thok da April tarik ni kumsang nila som nila ni a YVA General Headquarter election umding to kisay hinzing ka lamdak som le khadapat ni tak lamdak nila kimting chan hi election vote ki hik na chu Vaiphei Community Center Bithel area Dorcas Veng New Lamka umding a hi zidung zui hin president le vice president election to kisaya date of notification hi March tarik som nila khatakipan in March tarik som nila ni a hin nomination form issue hi So last date of submission hi March tarik som ni le ko ni tak lamda nga ting hiding hi scrutiny ding ni a hi le March tarik som thum ni tak lamda nga ting hintin withdrawal last date ni ding a hi le March tarik som thum le khat sun nung dak som le ni ting hiding a hi takahin election result hi tarik ni tak lamda li atak lat hiding a hi tin thudon a hi ding apoi mo a hi le nomination fee hi president candidate te ding a cheng sang khat hintin vice president te ding in cheng zanga hiding a hi YVA General Headquarter election a hin vote nei thading te a hi le YVA dan budung zui a YVA General Headquarter block tinapat president vice president secretary assistant secretary treasurer finance secretary custom and culture secretary organization secretary information and publicity secretary le CEC member pagukte hi vote ke thading a hiutin general secretary thanglal simso takapatin he sakna hongbol hi Zillai compound veng unit le Rosted Memorial High School te ki tho in tu kumsang ni le som ni le ni a Paul som le ni exam
te adinga abikin MIL Vaiphei orientation program hi ahungtung ding March tarik somni lagu ni le jingka lamda som le khata Roset Memorial High School compound veng di phailin muna MIL Vaiphei lazo se te adinga kiwonga la hi tin thu he te hi tepte theiding a he sakna dung zui in registration fee hi mi khata cheng somni hi ding a hi chule ji huna hi notebook le pen ki choi chi ding a hi resource person ding a hi le Vaiphei Literature Society pui tu te apat ding a hiu a ji huna hin class 12 MIL Vaiphei guidebook cheng zakhat le somni chok theile hi ding a hi thuchen henom te ading in Z number 7630052404 Education Secretary King kan theizing ding a hi tin Tinglem Kim Secretary Education and Career Development apat thu hi ta hi ke crew yairi club in agongal tu tha tarik somle ko apat ki pana chi thajing somle ni ve chana annual yaushang sports meet kumsang ni la somni le ni to kisaya yairi po open cash prize women tug of war competition so ke crew yairi chun yairi po chu winner in alahi team gu kapat kitai sikna tug of war competition final chun host team dong tu ke crew yairi club in PG club te chu 2-1 zo in winner alahi wahi zani atop ni hona chun yairi po municipal councilor Nidanga chairperson Thangjim Nokul cho Zin Guna Pang in social worker retired headmaster Longjam Ibotombi in Zinza chole Leirong Thim Ningel Gram Panchayat nominee Pradhan Salam Kumar Grace Academy Yairipo ke crew a founder principal Mutum Bhubaneshwar le Toys Production Center Guwahati a proprietor social worker Longjam Romentele Zinza uma pang in ala up theyo hi Kakching Police Commando te team khatin nupi khat le posal khadapat khamthei thil tam tak te le WY tablet te alamanu hi Police apathu he daning Kakching Police Commando OC Muhammad Abbas Khan Commando Unit SI L Rocky at Kainanoi in Zani Zingka lamdak som le khat tumvel in Heka Popi area of frisking le checking ala si tha in takachun bolero vom khata hungcho mi pani te cho police in achol sakgot lai cho atai theng o police stand del in Kakching lam khai munin amano hi takachun gari akipo sabon bomb ke somthom lenga ahung kipo heroin powder 1.58 kilo le WY tablet 3.366 kilo amat pi ko hi matpi ko drugs te cho domestic market a cheng lak som nga le khat le som legu chule international market a cheng crore nga le lak khat ding bel manahi mata umte a hi le more chikim village apat thangminlun mate kum som ni le li le tingnopal ngamkai veng more ward number 8 apat M hoinei ting hau ki pahiu mata umte ni to drug te cho Kakching police station a pi lu da hi tin thu hi ta hi COVID natna ki veng na dinga gamwai hom tu ten alagongal zingu COVID natna ki veng na chang hello mi te so police in man in fine lak pi na sep so tu ni ting a hit a chi thajing na lai hi tuni police ten fine bol saka chi thakna wa chun COVID natna apat film khur lo taka ummi som leguk te so police in man in aliu sako a hi chom khat zo in mata umte cho warning pi in a tha dok we tuni police in drive a bol na wa chun liu sakzat a hi le cheng sang ni le zali ding vel adong o hi tu okipat COVID a film khur lo MaMi o mahi chun National Disaster Management Act 2005 noya nasataka action lag ding a hi tin Inspector General of Police Operation E Priyo Kumar in le khazika chun atak lang a hi avela thupi te Nongthomam birin ani vei channa Chief Minister ding in Governor la ganesan in kitim na anei saktai chule TH Biswajit Govindas Konthojam Yungnam Kim Chan chule NPF Legislature Wing leader Awangbo Niumai tele Cabinet Minister ding in kitim na nei alahi Imphal East District Hope sungo umbamon lekai hari khagok makhong apat kumsom ni lekhat ding vela upa numeina upang ning thojam lan thoibi jomei thalaka pin ala thato hi Tunia ading Vahui TV Vaiphei News sancho hitai and tu te zo silaleng on mangpha